Jifunze kumuona shetani kwenye maisha ya watu, lakini pia jifunze kumuona Mungu kwenye maisha ya watu. Watu wengi hatumuoni Mungu wala hatumuoni shetani kwenye maisha ya watu na kwenye maneno tunayozungumziwa na watu. Ndio maana tumekuwa ni watu wa kuchukia na kuchukizwa na kuwaeka watu wengine moyoni, kiasi kwamba cha kutokuwasamehe, hata kuzuia maombi yetu mbele za Mungu, na tunapomwelekea Mungu maombi yetu yanakuwa hayana tija. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, tendo lolote baya unaweza kutendewa na mtu, maneno yoyote mabaya unaweza kuzungumziwa na mtu, ni maneno ambayo yametoka kwa shetani, yametoka katika uvuvio wa shetani, japokuwa kayasema mtu. Hivyo ni lazima tuweze kujua kwamba kila tendo baya tunaweza kutendewa na mtu, basi ni tendo ambalo limetoka kwa shetani, ili tunapokwenda kushughulika tusishughulike na mtu, tukashughulike na shetani. Ngoja nikwambie, ndio maana Bwana Yesu alimwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, uyawazi ya Mungu na wazi wale wanadamu. Kwani Petro alikuwa ni shetani? Hapana, lakini Bwana Yesu alishughulika na hali ya ndani, alishughulika na shetani nyuma ya pazia. Ndio maana Bwana Yesu hakumchukia Petro. Baada ya kutoka pale, walienda pale kwenye kula mkate, kwenye pale walipokuja pale juu, walipokuwa nasubiria Pasaka, walikuwa nasubiria Pasaka ili Bwana Yesu akakamilishe kwenye msalaba wake mtakatifu. Bwana Yesu alikuwa na Petro. Hivyo Bwana Yesu hakushughulika na Petro, alishughulika na shetani katika ishara ya dhambi, katika uvuvio wa kumvuvia Petro ili kulitatiza kusudi la Mungu. Inawezekana unafanya vizuri katika kutoa, inawezekana unafanya vizuri katika kuimba, unafanya vizuri katika kumtolea Mungu, kubariki watumishi wa Mungu, basi ananyanyuka mtu kwa uvuvio wa shetani kuanza kukusengenya. Huyu mtu kwenye kutoa anatoa sana ili aonekane. Huyu mtu kwenye kuimba anajifanya anaimba sana ili aonekane. Ili huyu mtu akisema kwenye zaka anatoa ili aonekane. Huyu anajisikia mtolei Mungu. Kwa ile maneno yalivyokuja na ukayasikia, haukuyapokea kama ni uvuvio wa shetani kukutoa kwenye kusudi la Mungu, ila ukapokea kama ni mtu ameamua kukusengenya. Kwa hiyo ukakwazika kiasi cha kusema, kuanzia leo hii basi sitatoa tena. Kuanzia leo hii basi sitamwimbia Mungu tena. Kuanzia leo hii basi sitafanya huduma tena, kwa sababu mimi nafanya kwa ajili ya Mungu, lakini watu wanaona kwa sababu nafanya kwa ajili yao. Kwa hiyo ile kusema kwako sitafanya tena ndio furaha ya shetani. Ndio maana leo hii watu wengi tunashughulika na watu kuliko kushughulika na shetani, kwa sababu hatumuoni shetani kwenye kila alichowatumia watu kikizungumza juu ya maisha yetu, ila tumemuona mtu. Hivyo ndio maana tumekuwa ni watu wa kukwazika na kuwaeka watu wengine moyoni. Naongea na mtu hapa. Hebu jifunze kumuona shetani kwenye maisha ya watu, katika kila maisha mabaya, katika kila maneno mabaya unayozungumziwa. Jifunze kumuona shetani, usimuone mtu. Utalipa visasi vingi sana. Matokeo yako utamkwaza Mungu, utalishuka kwenye kusudi lako ambalo Mungu amekuweka juu. Jifunze kumuona Mungu kwenye maisha ya watu, ili hata mtu yoyote anapoinuka kukusaidia, pesa ya chakula, pesa ya ada, pesa ya familia, basi umuone Mungu, usimuone huyo mtu. Nasema nini? Ili hata siku anayoondoka huyo mtu kwenye maisha yako kukusaidia, hakusaidii tena, hautaumia kwa sababu mtu ameondoka, ila utatambua ya kwamba majira ya Mungu ya huyu mtu kumpitisha kwenye maisha yangu kunisaidia yamefikia ukomo. Hivyo Mungu anafanya njia nyingine ya kumnyanyua mtu mwingine ili awe daraja kwenye maisha yangu, niendelee kumtukuza Mungu katika yeye. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, jifunze kumuona Mungu kwenye maisha ya watu, lakini jifunze kumuona shetani kwenye maisha ya watu. Utakuwa ni nguvu, utakuwa na kibali, utakuwa na uwezo wa kustahimili mambo. Utakuwa sio mtu wa kukwazika na kuwaweka watu wengine moyoni. Yesu ajaye moyoni mwako, Yesu ajaye moyoni mwako, Yesu akijaa moyoni mwako, utashinda kwa kishindo. Hautatikisika na maneno, hautatikisika na watu wanapozungumza ubaya wa aina yoyote, ila utasimama katika pendo la Kristo. Utasimama na Yesu aliye ndani mwako na neno la Mungu, na katika maombi ndio atakuwezesha kukupa nguvu ya kuweza kushinda kila makwazo yanayokuja mbele yako. Basi jifunze katika Kristo, simama na Yesu, simama katika neno, simama katika maombi, na Mungu atakubariki na utashinda kila vita, na Mungu akubariki sana.